또 있잖아. 국지래. 아, 맛있다. 우리 막상 또 죽수쇼. 자, 이제 신지지랑 어디서 갔습니다. 맛있다, 왜나. 다음부터 사랑사랑 먹는 게 무슨 이유로요? 생각하는 거 수수료와 오빠 수수료가 그럴 때 사람들한테 나라고 듣는다. 언제 건드잖아. 배든다 다들. 아, 맛있다. Ингээд кейп төсөл дээр ажиллаж байгаа. Материалын координатор Баттөмөр ахтай. За ангийнхан 40 жилийн уулзалтын урилгыг нь өгөө. 야, 맛있다. 어떻게 уулзгая? урилгыг хүлээж авлаа. баярлалаа. 선배노. 선배노. 이것도 맛있다. 괜찮아요, 지나. 무슨 짓이야, 잘하잖아. 그때잖아. 진짜 맛있다. 자, 어쨌든데, 훌륭해야 하지만다, 어떡하야. 자, 살자와가 붙어서 진짜 맛있다, 맛있다. 하고 있어야 좀 없어, 있겠지만, 너무 없어, 이거 진짜. 자, 맛있다. 아르티노. 어떻게 잘하잖아. 제가 잘못을 했대. 해노. 자, 선배.
сайн болцгоно ангийнхан давны өдрийн мэндийг хүргэе. Мөнгө саяхан уулзалтынхаа 40 жилийн урилгыг ажил дээрээ хүлээн авлаа. Та бүгдээ уулзлага 45 жил болжээ. Маш их давталж байна. Урилга хүлээж авсандаа 26-нд уулзалтанд очноо. Уулзах өдрийн ерөөлийг та бүгдээ хүргье. Баярлалаа. Сагарч. Зангиан өнөр ихтэй. Амжигийн төгсгөө ангиан дуудын. Чижиж авах хэрэгтэй гэсэн байна. Аа. Hello.